when you fear konja, we onyankupo konja, the throne of God is different from a fear konja. And this is the same one for son to say fear konja, or your photo and any unity or your symbol and any unity or if fear konja. That's all your dream. Come out from the Babylonian churches. We are talking about the throne of God. You are talking about the fear konja. Son Obama, they are all human beings. Human beings are living souls. They are not Lord. They are not from God. But aware na aka wo mu mienu abo. Aware aka mo bi mu anya nyame aware. Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abednego ediama ono ena onyankopon enamne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti onyankopon enamne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye freno eye castoplanto technologies meba cha wo hwe prophet Dr. Abednego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities nyame enhra obibia sedane da munya ebre eji adwatie nsem a yede ebesom mu ewo too much efidie kase yi eso na eba no hunhumo ensem emu nkyirase ne emu enkyiremu ede anachesebusua wonya no baabia se eye ahanomu eseye no ntino dane da me ka kire wo se enene de di kan na se won subscribe to channel na ehu behia se obeye na wa like videos no wa share wo mmia eye notification bell me kire adoma no se ne ebe nya upload video bia no wonsa etumi akabi na ye pin ede eben eye the Kingdom of God ministry as of penya wada ano eye prophet Abednego na ka kire na ebusuafo enne ubehunu na chese eye ema binom wo ede enioma gugu womo ekomu na ne obehunu eye kasoki womo ehyebi na ebinom nso so de eye womo yabubo womo ekomu na womo eye nyamedwuma na womo etne eye ensa emeki eye deliverance ni impartation na ebinom nso so eye ensenchene ne de keka eye ehum na no na amadodo na ekase aye asori anase ensori a emata dano na ye na tumi a womo eyuso aya na eno ede enti eno ye kan say the prophetess of the world exposed anyame da womo ayede edi womo nyuma womo yuso wonhoma womo didu djuma eno enenan me eda ne di ede ache ne di for odifo Abednego nti abusua enne eho ensem no yebedomu esukoma mtwa me ho emra sisia Yona odofo yen sembre no odifo ewo yen chen ha na chese yen ben no enfi enkomo no enhihye so odifo akwaba ensa enkomo ye na ye mum so ayiko eduma mo ye eduma pa mo ye na wiasefo afole nyina so egusuti yo wosa haboko empenifo na kan se ye ne enam so ye de ye se de ensam ekọ ne se de ganafo bi no mo so ekire eye wo mo enioma ase Ebinum ntiase ebinum hu ne se ye se emma eda sori anu ana se emma ye nyamedwuma ya na tumi a wo mu didi dwuma no ye nyame etumi esanse ye hu ne omu ne se emma eye ha emma mu ye ha je se tumi bia etimi use wo mu edi ye bibia abra wo mu ani enna eno nti ne ne odifo ye pin ede aben wa ye pe emu enchemu ti ne na ye ba ya na ye nante sie eno Amen. Amen. Yo na anyebia sa nsem so monya ho tete a na obi akeka bibia na denti na mo pese ho ma prophetess no ho so nsem sa. Se ebinumo ka se nyame asore no wosi ye na na so wode emma ye no wode ma eye edifo a emerma ene hu se na wo mo eye nyamedwuma even wo fa ne 12 disciples no wo ma hu ma eye den ewo mo enso enne wo hwe enne wiase a emma nso so ate eye asore no nti na ma wo mo adwene eye wo mo kesene ni. Yo, Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, take control. Yo, edasi. Maamena bisa na yo, go pacho asemono yebeka ne se yemfanfi maamene de no. Yo. Na no me santi say what's the 12 apostles no kra obaako ye oba. Okay.
ebinom go so preach say one of the 12 apostles here oba enti maybe say Awurade no so eyinom bi ni ane na o kai say na mame difo bi wo suhum na oni ne kunu ho pepepe oni kunu ho pepepe ena efe de nkrofo ba bogus ne ba nkrofo ba efe yebete se mame se ne kunu okura se ni odifo ba se ne kunu ye dade okura se ni enti wa nya boga okay wajino wawadina apam ne kunu me so me cancel thousands of people every week, every month, every people are coming. Also for mama di for no. Also me obefo. Sir. Yo, papa come from Okunobla. Papa also wako oyire na soro ni be also kwe. Na den na mama ne frɛ o ko say dem no ka cho mama di for no. Me kwa no also me yire obefo. Odifo ba no. Papa yire e obefo. No afre mama no so mama ukuru your befo say no ope papa no. Amen. Amen. Holy Spirit take control. Ma emma yenko mu enkohwe se ne Awurade asemu ka yehu asofo bebre a eye emma the prophetess of this world anye Ghana ankuto. Mostly of the prophetess of this world 99.9% are using what? Succubus. Succubus no enkrofo kunu spirit ne ba ne so enkrofo kunu no no muda enti ne kunu no wa otraus uni hu say enkrofo kunu hohom ena wode ya asore no enti ne Awurade se ye ma won warning o ye prophetess biara na enkrofo kunu na wode akire ebi no sisi won kran ne ade won ko fa enkrofo kunu se onim okoka na obatu aduro obepra obeyew se ekoso se si sa na Awurade se ni your wasun ontie na home the catches up. And to your prophetess oba now fi be nankasa okudabeye wasa koji biaka ho na sukubu sunagasa abewura no adwaman honhom entin asafo mane mema na womu no okoho ono da no oje ohunsu na ode ya asore no until your prophetess nasa spirit of succubus no ewo oso awje nkrofo kurunum now no mo da now je omu nsuo no now the commerce ahonhomfi no na omu sika won no nyam now je now so your suffer ba God is going to pray you fatu tim tahola bori yakiyata sandoreke. The vengeance of the Lord is coming upon you. O the mebu fuso ba also repent hola aikiyadora bisitara kayando kurudia nia kosuno. They are all professatoriums. Prophetess. 99% are professatoriums. Atru inada. Enkrofo kurun kuto. I been to South Africa. Ako tunduro. Ako DJ. Sese wontuiko. Even the whole world. Nigeria. Ako J. Ma prophetess. 99% are all professatoriums. The prophetess, the women pastors in this world. Ebinu so somboso mu na efe oboso mu no say wo so somboso wa ko person wa dane no abe ne high bofo na ba na odi dad and crofo won kra ha na crofo so 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 na jimefo na wo so work for lack of knowledge my people perish. The Lord is warning them they will obey kasando odi fo ni nyenya midwuma na wo moye also bonsam yes there oba say obewia na wakum na wase enti no say yenka no kware no ye ko wiase a Peter mo koka sempa na mo ntutu ahonhombo ne woni pa ne so nipa ne ti aso dem aso no oba no bibi ye no mo so mutu no mo tight ho mo sika ho o say ye mail aso no mo ko bu aso no bebre enso mo tumi so bia yare mo tumi tutu yare wo be ko ho ana won ko ho obeko aso no mani nyamo dia mo sa aso no mani won trust obi anko ba bia also to me here umunukwa unye sofo okom na di waduma e basa na wako Bible school 2-3 months from 4 years 3 years o say Bible what the certificate and all the names say Bible school and what's a crack from the Genesis to Revelation why not a crack and then you vote my answer be sofo obey chairman. The church has become what? Human rights, humanoids. You vote ma and to say nipa 3-4 mo be vote mo one treska say oh you so for per chairman di one treska unye chairman in the big renowned churches.
Odifo na enu nti no ye ka ne sa e month mi nya nyamedwuma ma ne nye yi. Ba why na friend? Bible mi hu se nyame e friend ko. Yo Mary Magdalene onyame tutu. Mary Magdalene no tutu ohunhumbo ne no wanka so onkoye sofo. Ba Deborah ma so wo mususu ye. Yo Deborah no oye nyame ni pa Bible na confirm sin of angels approved by God, confirmed by the Holy Spirit. O so for prophetess no onyame be na kan ho asem akiro. O prophetess no onyame be na kan ho asem. Wahwe wo onu no hu no ka kire onum de ku de we. En so de bebre wo ho no enye nipa ne dia o. Honhum bi na de ne adwuma de honhum bi asore ma honhum bebre a wokuta asore won be bo mama de. Asore bebre wo ma mu ata asore. Ebi ogwan asore, ebi aponti asore, ebi enkrama asore. Eno ni sukubus and incubus. Okay. And mema ni na yusu da de incubus. Fa nkrofo yirinum, fa asore mano, esise omonyem. Yin sai basa basa. Asore ye yin sai obi awari obi aye ni open kwase de nkuto. O say mo warning. Repent. And them say 99.9% all is about women. Women fellowship, women so and so, women there's none that's good. They are corrupt. I just said, Yamen for ban finding and yes, woman and yet these people. And yet these people that you see them. Then the Spirit of God has revealed them to me, has exposed them by the God of hosts. And Krofaba Besu, Niamba Mesa Kohen, and Krofaba Besu, also for ban on the Mekunada. Ebi wo me ho se me pese me body. Okay. Say enye se urade na ba e wo mu di mirika no ba ya na ire na ba den na ekoso okuro ni mama bi da ma wo se ne ko mama ni odifo. Odifo ni di echi ni ba ma so he say aden na ma pamo ne boyfriend tie. Odifo ba obi kuru ye boyfriend. Onya me bufu so ma so. Obo ba ya ka me ma pra na dwan wo ni na so dem no mu se bribe o ya se. Oso oba ye bribe oba no afia ko. O chichere boy now, chichere no masan, o chichere no masan. Boy neja so deko. Ono da, ohun suo no afa, e no de ya so ro ko masa spirit no. Spirit na de ya de no. Enti no sa spirit no so emema no hun suo e na wope. Ndo ma prophet serenye skasa ha, nso oni akoto, ontumi nda obre. Ni kunu, o ma ni kunu mfa ne hun kan. Se oba etne ne nsa ewo eye members so empire and from so free come out from the Babylonian churches. Also Jimmy for also ni friend e church ni friend kwa aso ni male ko nya won ni frafo. Why the guys so mami so for edifo. Why the guys so nyame honhom be ne won so. Say eye den ya wo de timi hu se ni peyi. O timi se kom o de wa sa free eye ne boni mu e na na so. Then one of them was eye den eje no. Nyame be. Wo ye ni nyame dwuma e nyame be. Nyame to nsa de. Wo se enu nti na wiase ye bre no. Wo de hu se we nyame na friend. Wo nyame ne bi. Se ne ye ni su ne ne ban obeda di. Also no wonder Satan can turn himself into an angel of light. Wo bo mu kokọ sa sofo no e asori akese a wo hum bi anim. Woman mukoko hono ayen sori akese agidin tetete a honhom bia ye de eni ho wo de honhom kunkun na fi ase te se bia ye mfa se makion Pentecost makion no nya Holy Spirit no na okoro di jahina maybe say the whole Pentecost or di jahina why na makion say me na makion di ja when ye di ja so wo di ja na ye makion di no yu so a ade wo to mo aduru ato apostle ntumi atu na duru ho o kahole be taranza ndori eki nanu na radi kachem se mate osofo no ho piasa elda ya piasa watu na dro nipo tu na dro minim no wasore no ai ka yo to libi I command se ka ho o se me nkumunu na osofo na ko kansem bi we ho bibi no ka na o ma ne ho so enti no tu na dro wonya wasore no ni members ni na awo bese wokum elda ya piasa e wo ho Kese mani prayer camp say whole prayer camp better prayer. Asem no ho se sia o pa wo misa sa soforo yare mbubungu dem se sia. O soforo bubugu o to o ti chebu. Ai ta lori yi ke tabarona dalaba ika. Daddy say o sofo panyi ye nyinya medwuma na ye mfa ne se o free honom na ye de ne yire esia na mu a emfom so wo. Why ne ka je so fa ne yire fe? Onyame na ka je so fa ne yire fe. Enye fia konwa o. Sadi we aye enye fia konwa so no yire ba be. Hey
Peter, look here. Miss Anyafia Kunya. We are talking about the throne of God. But say the Bible nesiane or yeah or ba ne bury mamu wari amu be ya honamba ko say abe ya honamba ko dia nyame dwuma na say nyina ebetimi ayama na we ya fast yi meboa o yeah we ya me when Nyafia Kunya we onyankopɔ akonya the throne of God is different from a fia konya and this is say more for son to say fia konya o twa photo ana ne yiriti wo ho o ye symbol ana ne yiriti wo ho o ye da ne fia konya sa so nya film come out from the Babylonian churches. We are talking about the throne of God. You are talking about the fia konya. So no Obama, they are all human beings. Human beings are living souls. They are not Lord. They are not from God. But say aware na aka wo mu mienu abo. Aware aka mo bi mu anya nyame aware. So nyame aware. Yo nyame aware. Yo wiase aware. So yen ware asase akahol. Ayi tori bi asase ene ware. Okay. So yen ware. And don't think church be na sorry because just walk osoro ko ware a found sako echi na so gba family fio. It's deceiving. Aware asase so. But say Erade aje aya asase so aware na to. According to the flesh. According to the flesh, not according to the spirit. But so waje atum. Yes, that is according to the flesh. Onyame say honam de na ope o se me didi manum mewu me didi anum visa me bewu enti na o se fa ya ope no fa nti se waje atum nko ana se wasan ase according to the flesh na je say ye de nyame pe no nyame ne pe enye ne pe according to the flesh ni honhom ne pe ene ye onipa ne pe na honam ne pe nti se honam duma ne de di pe fe. Okay. Ejamambo kusu papemu akayo enita abosomsem agobone asabo efi etutu enitai eyinum abeyisam eyina mebo mokoko eye ni ahonam ne pe ento pedia openye de eye ho fa ante huhu no sibere ojo abotoyem odo biakoye dankwa no nyame se fa ente huhu no se mepe dankwa o se fa nti se wo ban so ka se me so meye nyame adwuma se no so nyame ka se wo mfa so na ope nti de nti na ema e fa nyame adwuma ye hu ne se oba de wo ye mre anase huhu bi atimi yusu no onyo nyame na afre no wo entimi nye nyame adwuma ma ne nye yi kan nti wo kan nipa eye maima enye ma nti ema de ye nka nipa ho odi for sa na wo pa akire wo kan nipa eye mema nti oyi asuafo no dumienu oba nka ho and ono nyame ni pe enenye ho Yesu se o se ye gya woso odi ho ntiu wa hene mra nya wo pe no enye ho nti ye onyame pe enye wo wiase pe enti oba be so ko ya so de ono ni pe enti pe na ko Jesu kubusu na ko fan krofo yire na e se no u repu asofo no prophetess na repu mema no enti odi for se eye me pe e na me si me ye nyame dwuma nyame ehunhum entimi emma ma so no wa freo. Okay. So what was say na obi aba so okoto eburu abreo. Wa man iska bi. Wa so man. Nde ye ope. Oh okay. Na je say me ana nipa na ne pe na wo kwa akoko. Oh no ko na je no ne de emfa me hu. Say hu nya ope. Nti se oba ye na adwen so wo be ya asori a enya nyame pe. No nyame hu ntimi ntina ye de no ma ni. There be wa so man na. Obi aba so okoto ade ama wo. Enti no also koto eburu abreo. Wa man iska bi. Me man iska. Enti obi bi wo de ho. Depi. Ba ye say you say nyame timi suma oba ma ne ye na adwuma ma ne ye. Oh, but one more had on throw bi aye on so one. Say one more ye nyame dwuma. Oh, throw bi aye. Because me hu ma hwe. Aso na ensankyere ne a wo mo eye. Aya true na that they are importing devils upon the people. They are importing devils upon because Nimuno, succubus, and the other types of familiar spirits, Tokutin, Takatan, salamanders, and the other devil, deep witchcraft. And Malota minimum baby by. Ababa then yo, Nayasia Hunokesi, and so a yin chereme, never debate. Oba obeying Wayasia Hunu to say football. Nebas. Yo erade ampa de asem yo ye behwe a ne nua no mi sekoda nyo ye ho no ubehu ne nua na ba e na wanya kuru na menya kuru enti na me bo wa ya situo e na wode ne ko odifu ba bi odifu ba no so sori a ode ne ko nsuo bi mu
no the snap on the idea akoya na odenchem naba odenchem ma wo ya de ni wi a say na ode also kosani ya no de ababa ni mo odenchem na ware anti wo ba ha na me yi ade me sele urade onu ehu so no ni sisa na abo ni tu no na enye yare no yare ana wo chira de bi no so ka ko ba for no ye fast so na de ni na ebeko odifu ba ni say ade na be go waje me member anti wi akete say na obeso urade ahwe obeba no so yobefo o sanku nduruso o sanchi meniama onu aka so be ko ne was striking when du fie obo fam biri wagu o tribe memo komo for the Lord killers o da mi okum ori for say yemfa ne say meti honu mu yi say ebi amaware na mikunu nyame afre no say wo memeye na adwuma na me nsusu no me wo pepa ne say meye nyame dwuma na say me nsusu mate asori a mikunu betime aba be fa ma asori de aye nyame dwuma ma why let's go ti asori okuru ko di we ti kro no ko yare onim hwe o di machi no me oba na mate asori o ko ti asori huhum be na de ti asori no because won asori akese na mo ko e no won antrechre mo because what Dasuka said, a human being is a spirit living in the body. A man is a living soul. And on a living soul. Or kratiasefo, and you will never say, didn't atiasefo kra. To me, ready pemo. And to yes, so go cast a bunny ya. To me, feel it in the penimunu. To the home crack coa, or to me, somebody ready pem. Moonim. And to you say what friend nyame so ko pepa e so hwe honhom kwa awura na ode ne kokko yesade ebede wo hu and to nim so nim unto de akira wo so mumuna wa obi a nani efra no do nyina ode kwai omukoto amnem na be na yire be so for obebo pata wachi because women are weaker vessels. Women are weaker vessels. Obeto ye ade achiro nyama bi but say odo kwako gira na adwuma no from the beginning of the foundation of the world. Hina so na obonsam fa e dey say obema. Ayoba. Na just say mind mi ngina e wa kokodro mu nya bibia na. Ya kokodro why na frɛ? What's a mema sana? Ba say bia na nyame ehunu say onyame ni pen no munya de wo penti e na de ma ebe ya. What's Awurade yeja woso ode huntew wa hinimra nya wo pen no enye ho ade na mokoye mo pe. Say de nyame pen say e bia wo pe say wo de ma so ye dwuma. Wasesa asem na na. Wasesa no. Na say wo hoda de a o say wiase so na asase betwam na asem no e wo hoda ni pe nti Awurade ni pen say memma me de asem nsa Mese wantworo no wo mu se mema. Hefu no yi wo. Esuafo du me no, Yesu oyoba na oyobema. Oyebema. Enne mehu problem social media na oba so oye Yesu. Ni nyina mu no ma boa ma nyamedwuma no ko. Obi ka yo boa den. Obi boa Nyankopɔ, Awurade yem boa no. Enti na asofo bebire ayira no. Okopeska businessman baba wa maniska so de boa nyame adwuma. O tide your sofo, o your sofo na okopesa okoboa nyame adwuma, o be foro. Because of some people so pesca, watch it. And to best mobi, sucubus and incubus. A ma baby rabba was a mere scabi of mamma, winning also for opel. And Manacasaba, also for a son of a that's what they made answer. What if I obey you abo to me heska? And come this time. La. Kawenya manabuso. Obi mo Nyankopon nto so Awurade openye ho onnim na koye opepe why mistake okay and obi ka so de ne pe so koye so fe hu so enfie Awurade endi na ti oyi so ko fa Bible no ko ka no koye so for no ko jira ko preach te say maybe e ko akra ya be ko so for ni ire ni bodo te say Sophie no jira property so na ni tiwi na wa se trans na ni to na dro no oye Obo deliver the share your children. What deliver one celebrate deliver me? Wait, then all the year. Now, also for us ending, they said, the original puppet so, also for us a baby, why you? Now, addresses are Quintess are a good insulation essay away, paint or long car tank. Now, no ink, a good hokra essay way, school, a primary school for ink.
in the Gunano. Kika the Niechi, pancake, at the Secocontia Yama, or just running in the puppet say, oh, the river, I calori ataraba. Nti san nyoma na ema ye ne nunti na wo mo hon tse se wo mbeti Nina from the sea. It's a thrashing of the devil. Okay. I do that kind of name. Unya kwada be say 34. Wodi ka kokontia obi aba me. Udi adina panti woni mu sa tantantan sa be jira ho. Sa de nyina so frisi. Wo be jakeka wa no nyina honhom na kasa wo fia de ewura no. Mi ni kura udi ase no bosom pai. Mino wo ya wo de kogubo so beso na bosom no aye niama ase wo wi a won akoye akofatre akoye no won beton enti no mino wo ba beton no mino ye obidia bosom bidia ebinu koton koji wo ntiri na wo de akobosom so na bosom na ato enti bosom no ye ne wo de be ye wi a na wo de akofatre na fo won aye no me da hihye niam no moton enti hina dia mino ye obidia enti uto say no sa spirit no ato okay edi wachi also, my mobile say no senika. Me or suffer kesakesi no senika no in a puppet. What kind of nonsense is this? My house shall be called the house of prayer. You have made it a den of thieves. What's the idea? Go to no as then. And to go so be no suffer no kasa nye papa you no free ho ja so no suffer baby je ho so papa no free ho o to papa die. They are disgracing the kingdom of God. Because they are not able to tell the truth. I to impress our so then number sasa. When you want to change, me say spirit of use 99.9%. Me who every they are trying. And so we should warn the people to repent. Repent. Okay. For the kingdom of God is at hand. Odifo na maya hunu say eye aware eye the thing of the earth say nu emu eno ene eba ne say na say eye the thing of the earth that denti na eye asofo ye tun sade from mammo frɛ nyame se wo mehira eye aware ne so na enye yi. Amen. Amen. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. One will say na no nkrofo bi se bisa Yesu papa Oware onenere anwo first man aba ninua etoso 7 nyina won anwo enti ekodu resurrection wo sorry dachi a hena yire na beye and also ampa munya mo aibon aware eniso okay asase so the aware efifem and aware yempa nkoso enti no aware aha na eso ware aware so asase eye honam efi asase mu okay what I say honam efi asase mu enti no se honam ndwumande ededi pepe edwaman kusu papemu akayo anytime abosumsem agobone enyama basabasa eyi na mebom kokose obi obeye san onya onyankopɔ ahenie enti no senya onipa nkuto ntume ntrase enti no so ne membo ne seso boafo what I say no nyame adwene mu na ode adwen ye hunu se yo efise sana onipa nya hoho okay onipa ye honam enti honam no ohia ne boafo enti honam bia hia boafo honhom ni boafo okay enti se mempa ne seso boafo dia na je se obeboa enti no se okay sadia emoadum nyina bibia wo ne seso boafo enti mempa Adam seso boafo no ombeboa okay enti wanhwe yi wo ye honam oha obre amane patuo kwadanda ni nyina efi honam enti wanhwe yi na wo seso boafo no wan tretre na oboa wo den akowuom na say aware na say aware no etimi de o enko to be ko member bebre wu ntam nyina fi aware say den ye Peter kan say be ya na gan enko obi anware na ne enko obi antena ne ba bi yo eno so eye na nso esan say ye ntume ntrase nti okay
What I say, yeah, to me, interesting, Tino, and then say, Obiena, necessary waffle. Nano, na maybe share the year come according to the marriage that is from the earth. I want here if he assassin. Ye be share no. Na, senior, sorry, no, because so for better, for worse, and just add it to you. I want here, Cassan, a high. High, I want here, according to the flesh, you know. If you say, Obekwa busua no mu na ye wabusua a opesi a ohwe busua ne so okay entinu okoware a adwama wo ho yare oka obre eniprai anyama basabasa enti oba ne bekwa aware a esan se wotume sombosum no nyame no me ada wo muso a asase tumi ye bone honam otumi ye bone enti awrade ama ne kwan se onye ne bone enti boni na oye no so boni akatua ni owo enti owo nso e wo honam yare wo honam oha wo honam enti abusua no okofo ba no enti na pepo so okwa aware abisa enti wan hwe ni wan bisa oba na okokofa no yenya anyem na ne de atoro so we onware anaso oware a onwo owo nso a ne kunu ho bekire ne kunu ho bekire na onya wo first one pe wo de yare beto akwada ne so ena yare beto akwada ne so and yes, I ne buy na what they yarene mano. Mra ne na nye said what ne na yem. And I yede yare no yede. And ma bofrano ne na ne yem. And programming of Bujo, why ya did not to horse wo. Uba kwawari. Dachi ebisuye. And the esuya. As I yare funa. A webushenu. One for the mouth. And Titama yabe yo, what dinner ye, what ye no. Now wo and the yafa be yema yaka. Beyin so yehwe okran e dia onji beya ne de yare amawo ndi abofra na obewu no na abofra no oyarefo ba ko mienu abefrem enti wo nsa wo da chi obenya sika ni doctor opanyi bi aware no enti saa papa na obema owu sika enti ne ayarefo na wo mo abuso enu no se papa ni sika no ohwe bi enti ohwe bi ana ne ho kire na wo wide yapam enti no ansa na obekwa aware ne program o emma bebire kwa aware ne na wa dachi obesi anem obedi ade obeye obefo obeye oyarefo aware nso eye high acha wa wo mienu pese obefie wo ma wodi beye ne ema wo mu no otie onche wa aware nase ana okuru bekumu ana okuru beburu na wa jantem no obefie ne wodi akire kuku beye kuku na ide ama obekọ so bia obenyem oche wa aware nase a obenyem onwo efede awonu be 8 years 10 years 9 years na onwo ye obema nso ni bo so kofa oba afufuro nso ohu chiro na ompe na wa ile weja enti oba bia be kwa ware a ye program ma no enti eye maade na man nso no wo hwe na buhwe no omana sa na nwa pa obema esese won fa ni ndi ade sa obema no ofe no obema bonsa enti ansa na obekwa ware no na ya program obiri biara obenya wo dachi obenya skani dachi obeye se efe owo a na obewo be se 5 and 10 mo frani nya be ni papa enti obema wo di ka bodwama wo de dwama ho be wura wo konye nsan obeka se boy ni so onyo no beje ni wakoyi boy na abofra na oye doctor ni petitiro ni wakoyi na to achire and now you go now you president good now you go very good do ayare for now baby wa ayare for nko wa ayare for goes afi papa ne hwe ha hwe o ma ne kete so okwa o mba bio we say sa ne program de ma wa sa na okwa ware enti obema bia obekware a aware a bisa hwe mani be so sani ya yon abefo ono di ade obu okra wa ye lucky no tama obeka so be ware no na sata wanyi ma beye no na kasa tuwo operate otu ndu ko fa sa ni fa na owo be ma no ofiefo ama oyira kasa bekumu na sanka ni ye na obima obi anwane no obi antena ni baby se de be ye na etumi e wa abusuo ma na wo mo program ni o ma enya wo bia ana ayo se sa nso na asasete ena honam so yenya wasase okay ena honam no so no sa ne najuma
Intending na say ye tun sa na ze nipa kokopiem ewo eye nyame fie na ye odeni anase say ye ka wo mo abom se awarefo ekunu no woyira nyame entimi nyi sa enome anase nneoma abusua na aye no wontimi nyi mfiri wo mo so na osofo no onyame afrend osofo no wani a odi behu ana me Yohana Pentecost ma papa bi bai na osofo ma ate nkana so wate me kakra o so person ware sentina bai yo na person ware ni se no o da ho na ma me da on chen e be de na o be ware o person o hu dia adebe me fa adebe ko go den mo fa go mpa ne so na hwe so ma be to be da ho o to me ye adwuma bosum so ye tua de ka no de scanning na akoma obema na obema na akofa oba afofo enkrofo bebre sorry bebre me ni asori bia enkrofo nko mo members pastors no mo members neba onyame ba be se church members no o yo nyankopon dia onye odia okay ababa train na kwa me bia ma me be ya de bi o ya de ko ni ma me say ade na me ba o de ma me ho kika so me ba o de mo bi o anche mema 5 e mema 5 no so no hwe me be ya de nya ofi nyankopon o ba o say papa me mpehwe o pamia be se ko me ho ade be ware me na mom je we ba no say o ho ya fo no be se me test once no wa be bo mama ne se la hila we ba no fi abrochi boges na ba e na ni jimi sem ba ko ne ko da o ko unim o ko kahwe o banyim o ko kahwe onyim pe ena akwano fa ne kete pua okọ pe lo bi so aba o teacher ni o pe so ware no ono nso nyem ne sofo nso nim se ne awakoye ni na de no sofo wonti ano ma mu nim na koyi nyi se na asem so ato boy ni so adwane obi so be ware nto ye den mi obe kipi di ahye no ena we ni so ni oba ni so just we hu se ni oti ansa na ware no nti wo meko hospital ansa odi edroko kana no senyi so dimirika no ba ya ko wi asara me sere urade na ade no anka ne nsuru nyina asai okoma no ade sa pentua ne niama ne bi anka okum no se na ne mame se o mame ne on dade a on so ware nene na chese aware mu ewo eye ensem anti sante amma aware eni soro aware fefep until it is all about women. Enti na beye fakesia eyoba oba ne fiasase ti ni kwan se anioma efa nyame ho de ma de wo mu hu ewura mu ma ne yeye ma bia enti na mubu nsa mu kotra bonten kotra baby kra final notice asa na mo ba fie okay mumu yeseso boafo won fa de enjiram what you say okay enti no maba na akwa wari okowari sese a o se onya na o hwe ebia oba ne ye oye no ebusua ne nye ena oba bi wo so ayama ne yare te se na no ebia mekohwe onim ewrade me pese me kofi onkohwe me hwe no ababa wo kwakoware no wo ma ayare fo miensa enti we okofa we na akoware na eni je be na kunya ni je usika nyina de be hwe yare nko Orifo enti ma bebre aware ayedi nokre aware sem ayedi wo mo so na beye na okobo adwaman so awanyem na onyem wi a na wa koyi tiatia sa ubeyi no wayi mofra papa ni na akoka toklos Orifo ye bre no aye bre ka ensem no nke bedomo asukopa na so bre ni ho de emma yen na eno enti eno ye afutuo ben anase ensa wo de emma emma wo mo wa aye pepa se anka nyamedwuma wo mo be obi wo hono ma wo so okay nyamedwuma no minya anka meye na nso so medie media metimi aye ne se bia mi si asori dan de amasofo so wo mfa nya adwuma mi yese enfum so wo ho na wo bibi kan ana wo check telephone number na wo da to dwan yes yo everybody nyakoba da wase enkrofo be frɛ me fi kumase fi osofo abanigo se na aye adwuma no bra kumase mesi asori dan meto biribi ama wo everybody ehunhun be na kasa no Amen. And this is yes, everybody that come here. We could do about next year. Obe share, obe mouse of so say fem say eto. Onyame mfa man here. Na wo onyame afrewa, obi na be say so dey ama. Ni ofre no,
Yemwano. Obi na afro bra. Mejiska koha. Me say it is all about women. Marriage is from the earth, not from heaven. Efutu wo hono se mpefo so okwaware a bisa. Ahokyere obra ye bo a ye hunto nyina efi aware. Amen. Amen. And said also mla wo ye moja toda una ye na me. Until Bible say a member mumfa muti mumfa mu secret kran kan kyerɛ ma. We wano. O yire mu. O down for nyina member bebrewu and I better say wokoye emeko widow's crop o yire wadam for unua koye sa widow's crop e kurafoko bona so ba widow's crop o ba ko wo je beye na ye no wakum ne kunu and open crop aka no o ye wako form sa crop no e mako twi ho firi ho o yiri ye bi e pam no o so wo mu bi wan sakra wadwene ye be ma obaye no ye chiche hunfi enyama bone no o fie dia kra wie ye o sakojo emako women's club a women's fellowship and it is all about women. You have to be very careful. Marriage is not from God in heaven, but it is from the earth. And then Jesus said, mo worry ni na mo iboni na osuru aware bi eno mo be yete say abofo ye ware enti wo aware bi na be ware aware wa hantem na mum obekwa aware nso a bisa. Here is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God, Prophet Dr. Abednego. So you may know the truth, and the truth shall set you free. A man be brenso opeska na no baba bi bai. Oh makonya papa bi o papa no ogusisi estate. Everybody bato ka ho skaben why the one no nya estate no epede honhom bi aba prekete honhom o ye ba fine. Papa no honhom o disisi estate ni e ba fine ba ko ye mumu no say na oba papa no a say okasa onte mumu na papa na nti na wakum ne yire no sauti kasa na na obete say fa wo yire breme fa bebo afore mame na wonti the papa na ware 5 mame na otoso 6 no bedu ha ansana mumu ebekai erade ka ho mumu ansana obekai no say na papa ni yire a ewu nyina eye mumu no so na egbo na onye sika eso oje mumu na niskasa o ware nso a mumu kum ne yire enti mana mo pedu fude mo pe sika twa 7 no o be carpenter ni bi o bodado na no afa eyi hama no de abo no ompe o ko pe be bi abi wa ha ye do be konish di keke o be konish keke o be kumu keke o nya me bo e ho bai. This is his minister of Christ. Open say utetie ya mystery TV. Your Instagram, okay. WhatsApp, and YouTube, and Twitter, Facebook also, Mystery TV. You in Sawon, and Otuasi. Oh, here, Bribiera, Ofrea, or Memo direction. Over so, Mystery Sina, Mystery TV. Instagram, Twitter, YouTube, Nyakika, Obua, Onyamega. Oh, yes, Christo Dino. Amen. Amen. Odi for ye beda eye wase. Odo for said ye ensem no etie eno aha ene bre ema ye kwan ma ye de nkomo twetwe no asie na eno nti no message so be subscribe to your channel. No one like videos, no one share on all the social media platforms so media ene ekia sikapa makra.